prvu tehniku ono vrata. Prva. I znam je jako najbolje u djeci. Majger. Ajde, ja smo sediš, dobro je, nije to sve pismo, ne znam da što... Ajde, radiš fantastično, ajde. Ajde, slobodno, samo slušaj. Dobro, predno. Isto to samo vaš. Tako. Opet. Najbolje je to zvuči zato zvuči na vaši dijeli ovdje. Najbolje je Tanja, ne jaši Margeru, majde. Zadnju nogu. Dobro. Dobro, pitan. Aši na vaši dijeli. Uzmeti žato zvuči na vaši dijeli ovdje. Dobro, 15 puta, sad pravite važno. Opet? Moje kuće kako će imamo. Ja? Bravo.